Male hidroelektrane koje su stekle status povlašćenog proizvođača imaju pravo na podsticajne mjere u skladu sa Zakonom o energetici i podzakonskim aktima. Te podsticajne mjere se ogledaju u podsticajnoj cijeni i garantovanom otkupu električne energije. Podsticajna cijena u 2023. godini je se kretala u iznosu od 8,3 do 12,5 eurskih centi po kilovat-času otkupljene električne energije. Tu je važno naglasiti da je jedan dio povlašćenih proizvođača u 2023. godini izašao iz ovog sistema podsticaja i električnu energiju prodaje direktno na tržištu. Koncept je takav da operator električne energije zaključuje ugovor sa povlašćenim proizvođačima o otkupu električne energije, a istovremeno zaključuje i ugovor sa snabdjevačem, to jest Elektroprivredom Crne Gore, o prodaji te električne energije. Imate li podatak o tome koliko je malih hidroelektrana izašlo iz sistema? Znači, za sada su izašle 3 proizvođača koji upravljaju s ukupno 10 malih hidroelektrana iz sistema podsticaja. A zbog čega? Iz kojih razloga? Zato što im je povoljnije da prodaju električnu energiju na tržištu. Udio malih hidroelektrana u 2023. godini iznosio 5,6%. To jeste 226 GWh od nekih planiranih 4042 GWh ukupne proizvodnje električne energije. Ovo su još uvijek preliminarni podaci jer će ubrzo biti završen izvještaj o realizaciji energetskog bilansa za 2023. godinu, čime će ovi podaci biti zvanično verifikovani. A udio godinu ranije, 2022. je bio praktično na istom nivou od 5,57%. Dakle, može se reći da nema nekih dramatičnih odstupanja? Ne, znači to je taj procenat oko 5,5 do 5,6% njihovog udjela. Zbog neispunjenja obaveza iz koncesijnih ugovora, vlada je do sada jednostrano raskinula 10 ugovora o koncesiji i zaključila 2 sporazuma o raskidu ugovora. Određeni broj koncesionara je podnio tužbe Privrednom sudu za naknadu štete i izgubljenu dobit. Za sada je nezahvalno govoriti o posljedicama i eventualno prejudicirati ishode postupaka, jer su oni i dalje u toku pred privrednim i drugim nadležnim sudovima i još uvijek ne postoji nijedno pravosnažno sudsko rješenje. Važno je naglasiti da su u pitanju ipak sporovi velike vrijednosti. Može li se reći višemilijonski? Pa potencijalno da. Nismo imali zahtjev za novom dozvolom, a uzimajući u obzir njihovo relativno malo učešće u ukupnoj proizvodnji i probleme koji su pratili njihov razvoj projekata, strategija vlade će biti podrška novim projektima obnovljivih izvora energije, ali prvenstveno projekata koji će adekvatno zadovoljiti potrebe Crne Gore za novom energijom iz obnovljivih izvora, prvenstveno kapaciteti koji imaju veću proizvodnu mogućnost iz vjetroelektrana i solarnih elektrana, kao i nekom od strateških projekata velikih hidroelektrana, koji će biti naravno svi u skladu sa zelenom tranzicijom. S tim u vezi želim da naglasim da je u toku izrada novog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čime će ova oblast biti detaljno uređena u skladu sa EU propisima. Može li se onda reći da će se nova vlada prvenstveno baviti rješavanjem problema i posljedica prethodno izgrađenih malih hidroelektrana, da će se baviti izgradnjom nekih novih projekata poput vjetroelektrana, solarnih elektrana itd.? Tako je, fokus će biti na rješavanje naslijeđenih problema, a sa druge strane razvoj održivih novih projekata koji će biti u skladu sa svim propisima. Pa može li se reći da je nova vlada rekla ne novim malim hidroelektranama? Načelno da.